F'nofs il-kontroversja li qamet fl-aħħar jiem u li komplit tħammar wiċċ il-gvern f'rigward tal-beħ tal-passaporti, l-Uffiċċju tal-Prim Ministru organizza konferenza dwar il-futur ta' din l-istess skema kontroversjali. Mistiedna fost il-kellima Giulia Farrugia Portelli li fl-aħħar jiem issemmiet waqt filmati pubblikati mill-medja Franċiża. Giulia Farrugia, la secrétaire d'État actuellement en charge du programme, c'est une amie d'enfance de ma femme. Mistieden ukoll dak li l-medja Olandiża sejħet il-professur tal-passaporti Dimitri Kočenov. Op zijn eigen website schrijft Kočenov dat hij ook in de adviesraad zit van het consultantskantoor Henley & Partners. Dat bedrijf heeft de Maltese regering geholpen bij de introductie van de paspoorthandel. NetNews mar għal din il-konferenza biex jieħu l-kummenti ta' Kočenov u Giulia Farrugia, iżda appena lemħet il-kamera tagħna, Giulia Farrugia ħarbet minn bib fil-ġemp. Madankollu, għal xi raġuni mhux magħrufa, il-professur Kočenov ma der imkien. Għal din il-konferenza il-medja ma kellix stedina uffiċjali, iżda NetNews mar fil-post biex isaqsi domandi leġittimi wara li Kočenov isseffen f'nofs kontroversja ġdida dwar il-passaporti. Ismu kien imniżżel fost il-kellima fil-programm inizjali fis-20 ta' wara nofsinhar, ftit wara s-segretarju parlamentari Farrugia, iżda wara dak li ħareġ mill-medja Olandiża ismu tneħħa. Kočenov, apparti li kien konsulent tal-Gvern Malti fil-ħolqien tal-iskema tal-beħ tal-passaporti, jitkellem barra minn Malta f'bosta konferenzi biex jgħin fil-beħ taċ-ċittadinanza Maltija, bl-espert barrani jgħid li m'għandekx bżonn tgħix Malta biex tieħu ċittadinanza. There is no requirement of residence or presence. Kočenovs advies wordt door de Maltese regering overgenomen en is een factor in het succes van de handel in het paspoort. Russen, Chinezen en Arabieren kunnen Maltees en EU-burger worden zonder dat ze op Malta hoeven te gaan wonen. Intant, f'din l-istess konferenza tkellem Charles Mizzi, is-CEO tal-Malta Residency and Visa Program, li saħansitra kien mistoqsim il-pubbliku dwar is-segretezza ta' din l-iskema. When it comes to the first question, I don't believe there is actually any sort of secrets in this, but obviously we are bound not to disclose information. Fi kliem ieħor jgħid li m'hemmx sigriti rigward din l-iskema. Kien Kutajjar għal NetNews.